ponedeljek je, ura je 9 zjutraj, I'm editing in Zoe video. Ta teden bo precej zanimiv, zaradi tega, ker v sredo pride ven Minecraft. Jaz zelo še bom vlogala ta teden. V glavnem, sonček lepo si je zunaj, jaz pa moram ta video zrihtati čim prej, zaradi tega, ker sem mislila, da bom dala in Zoe video že takoj, ko je prišla igrica ven, pa ga pol nisem, ker pač se mi ga ni dalo zeditati, pa pol sem naprej preveč špilala in Zoe. Kaj je preveč kaj novega? Dolge lase imam, hello. Sicer zdaj niso v redu postriženi, pa pač kar tek malo čopo jih imam. Ampak ja, dala sem si podaljške gor, tako da tudi ta video pride in bo zelo zanimiv, ker sem si jih sama naredila. Zdaj pa grem editati. Smontirala, uploadala, vse je good, zdaj poslušam tamle Pink Mess. Ti bom pa naredila pšančka, ki je včeraj ostalo kosilo, moram si ga speči, pa kuri se mi. Hey Siri, set a timer for 5 minutes. Pšanček se peče, tu so kozarci od včeraj. Tole je pa omakca, ki je v bistvu sojina omaka, med, pa začimbe zraven, ne vem ko se, mislim, da še česen noter, ne vem kaj, v glavnem to bom pa zmešala tukaj noter, bom mečkam bolj sočno. Pšanc je dejansko bil mariniran v tej omakci, tako da bo delicious. Za prilogo imam pa korenčkov perega, ga moram pogreti. Kosilo je narejen, pa se najem, potem grem igrati Assassin's Creed Shadows. Best thing ever created, ok? Dober tek! Ful je rada v mojem naročju, kadar sem na računalniku, pa gledam sam YouTube videe in pa pride tekle sedeti in je pač tako cute. Ijuj! Zdaj sem bila v trgovini in probala bi rada en nov recept, ki je v bistvu kumara, neka korejska solata. V bistvu noter je gochujang, pa par tek začimb. Tako da bom zdaj to probala narediti, čeprav ful nočem ostati, ker pač look at her, no. Zakaj, ker smo posli, nočeš priti tekle na mene ležati? Pač vedno samo, ko sedim tukaj z računalnikom, pomislim, she won't do this. Ali pa, ker sem na telefonu. Let's be real. Kadar se pogovarjam s kom na telefonu, ona vedno men buta noter v roko in hoče, da neham. It's kinda cute, ampak vseeno. Jaz bi šla šolato narediti, Luna, ali lahko grem šolato narediti, prosim. Nočem te tako grdo dol vršiti, sam res bi rada šla to narediti. No, a bo? Bo šla? No. Tekočina se je zlila. Ok, mleko sem kupila. By the way, jaz kupujem tega 1,5. Brez laktoze mleko se meni zdi isto 1,5 ali pa navaden. Ne vem, zakaj kupim tega. Mogoče zato, ker je rdeči, mi je še reče barva. Arno, meni je isto. Pa tega tak nikoli ne pijem samo mleka, pa at this point sem ga verjetno že navajena. Tako da, ne vem. Brez laktoze, ja. Luni sem kupila hrano. Še malo hrane za Luno. Enega monsterja za mene, enega monsterja za Jana. To ima pol pila. Kupila sem si snackse, ko imam neko, ne vem, lušta se mi sladkarije in pa se mi zdaj ti bomboni ful fajn, kad dolgo trajajo, kaj pač ližeš. Ko si to bobi palčki, ki ima Jan ful rad, ko pa jih lahko skupaj jema. Čeprav so tam gor so že ene. Pozabila sem. Ja. Zdaj pa imamo to, kar bom dejansko delala. Delala bom salato s kumaro. Ne vem, zakaj imam jaz to neko čudno obsesijo. Actually, I'm not gonna finish that sentence. Upravila jo bom. Sicer je bilo priporočeno, da porabim one tam majhne, sam pač jih ni. Ne vem, kje dobiš male kumare. I just got this one. Že ta je tak bila ena manjših. Vzamem nož in jo narežem. Zdaj sem se spomnila, da sem vzela ingver kupiti. Vsako kumaro bom dala pač še na pol, zelo majčke manjše. Bom lažje naredila solato iz tega. Bom dala kumaro tukaj not. Bom dala ful soli, zato da bo kumara spustila vodo. Da je kar fajn soli. In zdaj nekaj zdaj da pustila. Zdaj bom zraven noter narezala še čebulo. Napačen nož. Ne da se mi toliko stvari prati, tako da I guess it is what it is. Jaz sem pretty sure, da so tek dolgi nohti so najboljši pripomoček v kuhinji, ker lahko tek fajn primeš, starješ pa se ne urežeš. Toto bom dala za hodilnik. Zdaj vzela pa en korenček, pa ga bom naribala. To bom pa pojedla, I guess. Obožujem korenček, what the fuck. Vzela bom gochujang, drugače je bilo, gochugaro je bil v receptu, ampak sem jaz prebrala dosti podobno. Tako da bom dala, tudi bom zdaj namešala vse stvari. Eno žlico tega, sezam, obožujem sezam, česenčka,
Pa še ladam. Zdaj sem preverila, moram dati še cukor, sezamovo olje pa sojno omako. Jan zmeraj vzame to ekstra dark sojno omako, ki je tako močna, da bom dala kar malo. Ok, ta je full strong, bom jo malo z vodo razrečila. Sezamovo olje pa cukor. In mešamo. Lovki izgleda ogabno, ok? Grem preveriti, če je še kje. Ok, to je actually to. Se pravi, makca je... Jaz ne vem, ki bom to snemala, samo eno roko na voljo, ampak... Evo, zmiksala bom sestavine. Takle lažje, ne moram drugače. Zdaj pa še delicious makco. Čeprav ne zgleda delicious, ampak ok. Če da jo probam. Ni bad, ok. Ok, dejansko zgleda tako bi mogla zgledati. Tako da, taste test. It's spicy. Meni všeč mi je. Ne vem, če bi še daj to naredila, ampak bo za pojest. Mož bi roka te stvari nadevala na kruh, pa je pojedla to čokolado na kruhu. Oh my god, it's so spicy. Zdaj naredila to. Ne. Probajte pa mi povejte, če vam kaj bolj všeč. Mislim, za moj okus je sam preveč spicy. Ne če bo vredno. Solasa ko solasa. Ja, meni to zdaj pojest. O, moj bog, zdaj sem snemala za Medex in sem mogla zgledati, kot da me je sonce opeklo in zdaj sem si dala make-up dol in še vedno zgledam, kot da me je sonce opeklo. Ni me snemala sneki, pa imela sem še Factor Barnes, gor sem se jih dala dol, ker so me malo oči pekle. Danes delam content za Medex, za B. Brown tabletke, zelo zabavno. Tam je bil moj set, tam pa lunčika pošiva zdaj. Zdaj moram to zeditati, pol pa grem pospraviti stanovanje, ker sem zdaj krištalo naredila, ker sem snemala. Moram si orang spucati tole dol. V kinu smo. This is Jack Black. Hey, I'm Jack Black. To je bolj, ja. Ti si šel straight to Geralt. Nima druge opcije. To je default mode. Ja, dej... Netilo. To! Ne, ni tak, ni tak. Je bolj to, ko pa uno prej. V glavnem, zdaj gremo do Cineplexa in gremo končno gledati Minecraft film. Ja! Tam smo že bili v McDonald'su, oziroma jaz sem bil v McDonald'su. Ja. Ko pa samo enega, actually. Ja. Jack Black. Ja. Jaz sem pa dobila od Blica, sem dobila Lego kocke pa knjigo. Tako da, to bom enkrat še v video stavljala. That's my daddy and that's my daddy. I'm Aquaman. I'm not Jack Black. Ta brada je amazing, da je pred bližje. Look at that, no. Kako faco ima? Kako je on majhen. Čakaj, to je... Ne, to ni njegov actual size. Ja, je. That's not the actual size. Jaz bi rekla, da je, ker on je full majhen. Jason ne mora biti tako manj. Ne, Jason ne, ampak Jack Black je pa ziva. Ja. Čak pogooglala. Otrok bo dobil svoj kap. Kribera. Ja. Veš kak dolgo? Če ga ne boš imel na šift. Na šift ga boš mogel točno ta, imeti. Ja. Ampak veš kak dolgo si že jaz želim imeti takega mini creeperja. Če predtem, ko sem imel 3D printer... Reče človek, ki ima 3D printer. Če prej, ko sem imel 3D printer, sem si ga hotel iz rezina vlit. Ja. Skup narediti iz papirja kalup. Si ga nikoli nisem. Zdaj, ko imam printer, si ga nikoli nisem naredil. In zdaj prišel Minecraft novi. Pač, to bi ti imel v 15 minutah narediti. True. He did that. Aw, kako cute. In the universe is full of epic tales, millions and billions of them. Well, guess what? This one To je tako cool. Smo iz kina, ta film je samo a lot of fun. The world character je propi. I love it. It's Jack so much... Black. Yeah, actually, Jack Black. Jack Black. He was made for this. Ja, A pa so mu oni rekli, Just be do yourself. whatever, be yourself, have fun. ja. In on naredi vsako stvar very fun. Yeah. V glavnem, pejte gledati Minecraft film, res Ja. pač zabaven je. Splača se. Mi dva smo imeli pač toliko je bilo enih momentov, ko smo vsi ploskali noter, pa na začetku smo imeli malo težave, ampak cela kinodvorana je stopila skupaj in vsi Ja. imeli fajn. We made it fun. Ja, tako da je bilo res. Pa Technoblade noter. Oh. Jaz zamerjam, da ni bilo noter konja po imenu Burek. To je vse, kar bom rekla. Ne, ampak bi pa lahko dali peso ime Sven. To pa res! Pes, zakaj je mogel biti Dennis? Who the fuck je Dennis? Mogel bi biti Sven. Ja, pa kje je bila Urla Brita? Ula, pride, vidite smida. Ja, Ja. v glavnem, to je to, zdaj pa gremo domov. Ja. Ja. Goodbye. Bye! Kiss a creeper.
Nisem je dal make-up, pa dal spucati od včeraj. Res ne. Sometimes you just gotta, yesterday's make-up. Res sem dobila plakat od Minecraft filma in zdaj se odločim, kam bi ga dala. Bi ga dala na to steno, ali bi ga dala na to steno. Tu, you know? Moja bi ga dala sem. Full cute fjalo. Look at it. Meči, te neš ti mačko, ki sem imela že včeraj gor, ampak jaz sem še vedno v Jack Black mode. A je ta stena dosti široka, da bo. Oh, that's nice. Perfektno. Imamo na več premier hodil, zato dobimo več plakatov. Or, Cineplex, Blitz, plakate rabim. Cela ta stena je še fraj. Nima več enih plakatov, ki sem včasih v Ljubljani imela, kar je zelo sad. Kam sem se do tega zdaj dala? What? Fuck, mene bo tako vrglo. Evo ga, to je to. Tam je še Coca-Cola včeraj. V glavnem, what the fuck. Tja pejt. Zdaj sem se glih frisumila. Zdaj želim malo, da sem se jokala, what the fuck. Ja, moram spet začeti delati reviewe filmov. Sorry, ker moja frizura izgleda zelo čudno. Frufru, grozen. In zdaj sma dejansko pogledala Mickey 17 je bil amazing film, hočem govoriti o njem. Zdaj sem jaz pogledala Adolescence, oh my god. Sicer full težka serija, ampak definitivno nekaj, kar moraš videti. Pa tekno, res bi rada več hodila v kino, pa da dejansko revijujem filme, ki zdaj ven sproti prihajajo. Zato pač so aktualni videi, tako da moramo se skupaj spraviti pa več v kino hoditi. Pa ja, rabim nove ideje za videe. V glavnem, to je to. Jaz zdaj montiram tale video, ker sem gotovila, da spet nisem naredila outrota. Nikoli ne bom znala delati outrota, ok? I hate them, I despise them, ampak lajkajte, naročite se, komentirajte kaj, pa lepo se imejte, veliko se smete. Ciao!